Maikanem Abilin. Pinapalabas, naitabo ng tibangkay ni Mang Ignas. Kastauna itiliday ni Victor. Ingkari na itirabaw titanem ni Mang Ignas, abalsen na dagiti ng patay kenkwana. Iti panang tungpa kumani Donya Anita kini Ella. Nasipaw ti balasang ti ima ti Donya, sana sinungbatan da itoy. Kinunana anapudno ti panagsirbina, ken agtrabaho iti husto. Iso adirumbang atong patungpaan ti Donya. Itimot panagsarsarita da Ella ken Victor. Naibaga ti barito, tinakunaken kuana ni Donya Anita, at dinan kayat amakita pa'y iti asyenda. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin! Auntie, amang ano niya ti aramidon na kanyak. Binagaan na ko na di na kun kaya tamakita dito asyenda. Papakpakanak kanulaan. Di ka agdanag. Siyak ti makaamukan ka. Agtrab-trabaho ka iti husto. Nagagat ka, Victor. Iso adurumbang apapanawan na ka ni senyora. Ngam, kasanon no kalata paltugan na kanti. Kasanon. Anya? Di ka umad-adayo. Numabalin, liklikam ti panagsabat ti dalan nyo. No umay dito'y, aglamang ka. Auntie, Ada posibilidad na apumudno ti kinunam. Ada paltog ni senyora. Kat amangan no maiturad na ti mang paltugkan ka. auntie, Victor, saan ka apumampanaw dito'y? Basta aganad ka laang. Liklikam ni senyora Anita. Tungan, amok akinasarita na ka ni Madam, may papan kini Ella. Nuwan, Boss Bart. Kung napatay ka nun ni Ella, no, di mo kabailan. Anya, Dakkel agatad, ti tagdan na kanyak. tungan, addaman ti damagakan ka. Talaga ka diya kayat mo day jaya karisabong? Kayat mo, nga iso ti katakunay na mo iti biyag? Wan, Boss. Kastamot kanyak. Ni Ella, ti kayat ko, akatakunay na iti biyag ko. Boss. Iso di mo patayan ni Ella. Tadyak kayat amatay. No patayan ni Ella, patayak mat ni Karisabong. Ag kinaawatan ta kumatungan. Agam ka sa non, no, kapungtot nak ni Madam. Makamukan nga grason. Basta di mo patayin ni Ella. Ta iso, ti kayat ko nga asawan. Agsarita tamana na imbag, Anita. Anya ti pagsarita ata. Mapanak ita ija kabisera. Dinaksingaan. Agsarita ta kunakmat. Ala, ibagamon no anya dayta. At danang ko nagsaritaan datong an kan Bart. Binilin mo nitong an amang patay ka ni Ella. Anya, Apay, iti anya po, nga ipapatay mo ni Ella. Natulnog ka na po nung agserbi ka data, ngam ipapatay mo. ha, Kung nakmatkan ka, di mo pakibiyangan dagiti katulong ta. Iti ransyo, iti asyenda, ken dito'y mansyon. jak kayat ti inaramid na kanyak ide. Ija asyenda. Binastosnak! Basta di mo pagaramidan ni Ella iti dakas, Anita. Talawag. Anya, Iti kanito a pagaramidam iti dakas. Sika ti balset. katulong laon nela. Ngam kastan ti panangisakit mo kan kuana. Mas paburampay ngam iti siyak nga asawam. Tandaan da ito'y Anita. Iti kanito a dakas ti mapasama ken kuana. Sika ti balset.
Makita ka na badnog kaon na Ela. Wan, senyor. Intugaw ko biit dito tapno ginanaak. Hindi mo banugan ti bagim. Mawatak mo ta sana masapol nga agbanog ka iti usto. Duma ka ken ni Ignas. Lalaki ni Ignas. Ado ti kabalan nga ramiden. Intadyo da ito atrabahok, senyor. Kat kas katalak dito asyenda. Naskan asyak numero 1 nga agtrabaho akas kan ni Mang Ignas. Kan maysa, kayat ko nga ipakita kan ni senyora. Asa anak basta agtugtugaw latan ditoy. Agtrab-trabaho ak iti husto. Ela, nubilang to may manan ni Anita ditoy. Nasaysayat no likli ka mon. Saan mo nakasarsarita? Aglambang kan no kasapulan. Ha? Namuak ti panagsubangyo. Dispensaran nak, senyor. Alah, makamukan ditoy. Inakidyarancho. Sarong karak dagiti baka. Sige, senyor. Salpag daychay nga Ela. Mas iso ti paboran ni Simon. Madam, saan yung amina na pagpupudutan ni Ella? Baybayan nyo latan. Anya? Ipabustoy yon kanyak ni Ella, madam. Anya ti kayat mo asawan? Kursunadak ni Ella. Iso apang nga siyo. Diyo ipapatay. Dikdiktaran na ka di. Saan, madam? Madam, napudnuak kada kayo nga amok. Kat may salang tikitawag. Diyo ko maipapatay ni Ella. Tanapatag kanya. Anya? Kat kasupapak ti panagsirbik kada kayo itinapudno. Baybayan nyo kuman ni Ella. Anya? Kumusta kan gayam? Ginagas ko ni Ami, may da ka sa rongkaran. Agyaman Kumusta kan, Victor? nasayaat mo't Ami. Makapaikawa. Awanan ni Mang Ignas ang makitkitak dito asyenda. Victor, kasano ka itan? Agnaad ka lakta diti asyenda? Wen Ami, adda ni Ante Ella kadwak ditoy. Nasayaat nga ron nung kasta. Ket, agtuloy ka pa iti panagadal mo? Wen gayam, kasta ti kunan ni Ante Ella. Nasayat nga rin no kasta. Iti kasta. Agkuyog talat ta. Ala, umay kayo. Mapantayo di tawnag. Hintay ag merienda. Adda pinuros ko a prutas. Mangan tayo. O sige, tulungan da ka amang isagana. Agawid ako man iti panagapo kay Gerancio. Hindi mariknak tibisin ko iti dalan. Iso di magasak dito asyenda. Naimbag lagit din. Naira na anakaluto kami anasapa, senyor. Ala, mangan kalatan. Aggusog ka, senyor. Agyaman ak. Ay, uwan gayam, senyor. Nakaala kayo ka din, iti sumukat kanyak ababaunan ijamatyon? San pa'y? Ay, bayan nyo. Siya kung agsapol iti kasukat ko ababaunan nyo. O sige, agyaman ak. Pasensya kayon, senyor, Ngam, dito yan asyenda, ti kayat ko apagtrabahuan. Wen, awan parikot, Ella. Victor! Mangyag ka man iti danong nga inuman ni senyor. Wen Ante! Nagagat na itang obing, Ella. Tungkal umayak dito'y makitat nga dalatararamiden na. Agdaldalos iti aglawlaw to'y pagnanadan nyo. Wano saan? Noon niya laditan, timulmula na. Wen, senyor. Talaga ang nagagat nga ubing ni Victor. Tay tapay tiga po na akayat ko adito'y asyenda ti pagtrabahuak. Tapno adakad kadwana. Sa bagay, basta ti makunat. Di mo baybayan to asyenda. Aramidem ti may parbang para iti asyenda. Wen, senyor. Victor, saan ka kadipay ang maturog? Saan pa makaturog, Auntie? Anya ti pang panunutang. Tinang patay ki ni Mang Ignas.
Ha? Amok no asino tinang patay ken kuana. Anya? Amo? Wen anti. Amok ida. Asino da? Dagiti pasurot da senyor. Ha? Da Bart. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta? Ay, di mo sasawan iti sabali dayta, ah. Maisagmak ka laang, Victor. Siyak ti makapanagnak anti. Isuda tinang paltog ken ni Mang Ignas. Pudnuti ko na ni Victor. Dabart kantong anlakit iti nang patay ka ni Mang Ignas. Oh. Awanan ti sabali ang mga ramid iti kastakan kwa na. No di isu dalaang. Kankas iti nako na idi ni Mang Ignas. No adadda ka sa mapasamak kan kwa na. Awan sabali ang ramid. No di datungan kan Bart. Angam. Oh. Saan ko ang mabalin a kanunungan ni Victor iti imbagana? Ada Bart ti akin aramid iti amin. Jak kayat ang madagdagan ti gura iti kaunggan na. Saan anaskan nga agimulan ni Victor iti sakit tinakam? Gaputa ang mga nuday tanto ti pakaisagmakan na. Oh. Maturog ak madan. Pilitak ti maturog. Saan kon apanunutan dayta abanak? Si kamot lang tinagko na nga awan tinakakita iti napasamak Simon. Apay nga rod ada Bart ti pabasulam iti panakatay ni Ignas. Ada atraso ni Ignas kanitong an. Kat anya ko ma? Gapo ka dita ada atraso na? Kat pabasulam mo datungan. Asino kumapay ti sabali? Ha! Naawan pamanaknak mo. Di ka nagsasaupay. Kan may sa? Apay akas taunay ti panangisakit mo kadagiti agtaltalon. Idinto ta inag-agawam mat ida iti daga. Anya. Di kamot maaw-awatan, Simon. Dakas kamot at tao iti kunak. Ngam apay nga gin sa santo kamot tan ita. Sumardag kan. Bagtit kakit di ah. Ulitak. Di kag pabasol. Iti di mo nakita. Ante Ella, sarong karak ti tanam di apong ko akulas. Kalpasan na. Agdiretso ak iti balay da ami agayem ko. O sige. Di ka agpakpakarabi, ah? Wan anti. Agawid ak matla masapa, tagluto akpay. Ngamin, amok akanayon kayo mabannog. O sige. Aganad kay tidalan mo, Victor. Apong kulas. Adda akmanin dito'y ayan ti tanam mo. Umay ko dalusan ti tanam mo. Kalpasan na. Inak to ije balay da ami agayem ko. Sa nabali ta bakasyon min ije pagadalan. At idog ti panagbakasyon mi. Ket kanayo nakto nga umay ditoy. Dalusak dagiti ruot iti tanam mo apong. Agdiretso ak iji balay dami. Ijaya ko na makipangal daw. Ingkam tulat tamang kita iti mabalin mi akanin. Ado a prutas dito. Ha? Ha? Kabalyo, aglamanyak. Uray kita, ti palsiit ko. Bala akon. Sigurado adag iti kabusor ko na kita. Palsiitan kayo. Napuntak ti maysa. At talang tiro ken katungan.
Kung gunaya, jak agpadlaw. Sa pulong no asino day tanang tiro kan katungan. Ang mga numaymay sa lang day tao. Isumot lang day kanayon amang tirtiro kanya. Diliwat, tapaltuga ka. Ops, apa? Pakita ka, Salbaga. Paltugan ka iti ka nito, makita ka. Aha! Ubing anak akulop! Ti Salbaga, Ubing. Iso gayam timang tirtiro ka na ta. Bos! Kamatan ta! Anya ti pagbanagan ni Victor iti dayta gundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen ti bumarbara apaset. Ti nobela tayo anapaulwan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. May kanam abilin!